खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबी बख्वाई पुनमकु अहानबद खित्री मेमोनेंडो तराम नोकजरी ngasiगी maruiba paw Chief Minister yauna punna Minister taruki portfolio amat paidana masidagi taranthi suba Manipur Legislative Assembly session tawkre Hairo ki thabal trong phomgi thogdokta lekhidraba pakhangli sabi ahumbu ningsingduna haikat lekat tambagi thoram pangthokre पोलियो हिदाक पिथकपगी कैंपेन ngasiday hogdokre loinana प्रधान मंत्री आवास योजना अरवान की मखादा युम करोड़ अमग लाख तरामगा साननबा सेंसन तौखरे हाइना यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंहना हाइखरे हौजिक ngasiगी मपुंगबा पाव अमुक लोबिरासि Taranthoi Manipur Legislative Assembly Mikhalgi Ahama Session ngasi hogdok kibaga loinana Ya School Assembly Constituency dagi BJP MLA oina term anirak karak khraba Thokchom Saitabrata Lamba amata yaudana Assembly asigi Speaker oina khankre ngasi ayuk pung mapan tabada Assembly Session hogdri mamangda Saitabrata bu Speaker oina laukthok paga loinana hanagi Protem Speaker S Rajena Speaker pham adu senaki Ruling legislative leader and Biren amadi opposition leader O Ibobina known speaker oina khalabati is Satyabrata bu speaker pam pawba thengetuna ikai kumna utki mang speaker oirakpada assembly asigi member khudimana harau tayamna okay known speaker oina khankrabati is Satyabrata ruling amadi opposition house member khuding makna makpu speaker oina khalak pagi nuai phongdok loduna Tathariba Taranthoi Manipur Legislative Assembly Mifam Kuding Makta Assembly dignitary amadi decorum ngal chatkani haibi thajaba thamke Assembly session Kuding Makta mahaki angambu wakhal amadi thauna potoktuna thabak tawgani loyana leipak issue sing khanabada khundamina ba puruk Kuding Maki interest ngaknaba honabada achoba thodang logani haina phongdoki TH Satyabrata in Kumjali Singh Machamapan Humudra Marigi August Amada Singamai Wama Bagabati Lekai de Leba Toksom Birchan Amadi Anobi Devi Machanupani English Trata Pangtoki Bataramatoi Suba Assembly Mikalda Ya School Kendra BJP MLA Oina Karakibalona CAF and PD Minister Oiki Haukibataran Suba Assembly Mikalda BJP MLA Oina Karakibani Thokchom Saitabrata bu Taranthoi Suba Manipur Legislative Assembly gi Speaker oina khalak pada opposition leader Haning Chief Minister Octom Ibobinasu Thagarpa phungdoki Lakadoriba sahi manga asida tathagadoriba session singda democracy wahanthok leina phangmani khali Assembly gi Speaker oina khankraba haibasi kanaguma political party amatada tongdre haibani state ki interest khanar pakudimakta apapata yenglaga neutral oina warep lorkani haina thajai haiba wapumsu Octom Ibobina house thamki Mamangda amukta thokki driba mongda Taranthoi Suba Manipur Legislative Assembly gi Session Chief Minister Yaunan Punna Minister Taruki portfolio amata paidana ngasidagi haukiba numit humni chatagada Taranthoi Suba Manipur Legislative Assembly ahanba session asigi warol Governor La Ganeshana piki madugi matungda Assembly asigi nauna speaker oina khankraba toksom Saitabrata Manipur Legislative Assembly member oina Saruk Yaram Laba Lekidraba Singh Mafamda obituary reference pinaba House Muptorki Ngasigi Mifamaduna Lekidraba 31 Thawal Assembly Constituency gi MLA Oramba Laitanthim Tomba 45 Chingai ST Assembly Constituency gi Haning member A Aza 21 Nauria Pakhanglakpa SC gi Hanagi member Wahengmam Angau 36 Wabagai Assembly Constituency gi Mayengmam Manihar amadi Lisingmatwa Panyakani Toy dagi Yankai Teret Fawagi Manipur Territorial Council Lisingmatwa Yankai Teret Tagi Humpunitoy Amasu Ahan Manipur Territorial Assembly Lisingmatwa Humpunitoy dagi Humputeret Fawba Aimul Assembly Constituency member Oiramba Athui Bau Daimai Gimpum the Ikai Kunu Utki Tungda House Leaders who Chief Minister Nongtomam Biren Singana Manipur Information Commission Gitahi
लिसिंगनी तरानिपान तरामापन अमसुंग लिसिंगनी तरामापन कुनगी एनुअल रिपोर्ट अमदी मणिपुर लोक आयुक्तगी लिसिंगनी कुन कुमाथोगी एनुअल रिपोर्ट हाउस थमकी मखाताना हाउस की लीडर एन बीरेन सिंगना बिजनेस एडवाइजरी कमिटी लिसिंगनी कुनिथोगी अहान रिपोर्ट सभाद पुथोकी थासी कुंतरुक फावा निमिट हुमनि चथगदब तरानिथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन दा लाकदोरिबा इंग्लिसिंगनी कुनिथोई मसुंग कुलुमदोगी सहीगी सेनबासु पुथोक्तुना खनगनी भारत निंखा तमखिबा सही 65 सुख्रबसु ngasi phawba lairaba mutatpa ngamdana lakli loinana lengang piriba lairaba singi chakhat thorang scheme singbu phangdana lakhi lairaba singda piriba kudong chaba sing hena mamutana khanganabagi pandamda we will develop when we know ourselves haiba campaign hogdok lagani haina salam prasantana phongdorli ngasi manipur press club ta pangthokpa pawmusing unabada mahana hai hauba naidrabadi awama purakpa ngamloi handak कारक्रबा एमएलए सिंगना हेना चौखटपा स्टेट अमा उहेंदुना लाइरबा लेतबा स्टेट ओइनाबा होनाबिउ लाइरबा सिंगदा पीरिबा खुदोंग चाबसिंग लाइरबा सिंगदा यौहनबिदुना लाइरबा मुथतनबा होनाबदा अचौबा तौदांग लौबिउ हाइना फोंदोरकलि अखोगी मणिपुर की आशा से नखोई होपफु की खुतलै हाइसे आई अपील तौजगे अदुगा अखोगी भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की माइकी मंत्र हाइतारे अखोगी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अमदी मागी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट से मसी मागी मंत्र से अखोई हंदक कारबा अखोई लाइमाक सिंगना फॉलो तो कंदा अखोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम सिंग अखोई सोशल डेवलपमेंट स्कीम सिंगदा नसाई इंक्लूजन इरर एंड एक्सक्लूजन इरर ले से वन दुना अखोई सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम सिंग असी लाइव सिंगी मकुट अखोन 100% से यहन बिदुना अखोई स्टेट असि लाइव बलेतबा हेन चौखटबा स्टेट अमो पुरनबा नखोई उमफुना अखोई ओहेन व्यू हाइसे आइना हाइजरी मणिपुर हौक्यो पुंग कुनमरी मियोई मापन कोविड पॉजिटिव ओइबा थेनखरे नि सिबगी पाउदी लेते पुंगफम मसिदा मियोई लिसिंग मगा चामरी कुंथ्रा निपान कोविड टेस्ट तौखी मदुदा मियोई मापन कोविड पॉजिटिव ओइखिबना ngasi covid positive oibagi chang chada 0.3 lekhi state asigi oina covid license sandorakpadagi ngasi phawbda apunba covid positive oikibagi masing lakh amalising kontra taret subna humpu taruk sukre masi manungda mioi lising ni chama kunna lekhidre Imphal East COVID Home Isolation gi medical officer oina thawpuriba Dr. PH Nisikanta Sarmana sinduna mahaki apokpa PH दिलीप कुमार अमदी अपोपी श्रीमती के तंफासनागी मिंगदा कथोक्तुना नोमुगी ओइबा लेबना अना लेंबगी कैंप अमंगसी थौबाल नोंगांग खोंगदा लेबा डीटी फार्मेसी दा पांगथोखरे तोहान तोहान बा डिपार्टमेंट की डॉक्टर सिंगना लेबना अना लेंखिबा कैंप अदुगी मतांगदा डॉक्टर पीएच निशिकांतना फोंदोरखिबदा ngasi camp asida lekai adugi mioi chamanga rom lemna layeng bagal lonina lemna hidak langthak su pina ba pandam thamduna pangtok pani covid pandemic na maram moiduna miyamna hospital chattuna layeng bada kudung chada ba kaya mayoknari ba adu yenglaga amadi mapu lamjing lamtak tawbirakhi ba lekai gi miyambu mateng pangbo ina ngasi gi health camp asi apokpa amadi apopi mingda pangtok pani कैंपसी पांगथोकपदा चाउन मतेंग पांगबिरी बा महाक लोइनरिबा डॉक्टर सिंह अमदी मरुप मपांग सिंह पुनमपु अपेनो फोंदोकपगा लोइना मतुंग तारकपदसु असिगुमा कैंप असि पांगथोकना बहोनगनी हाइना फोंदोखे कुमजा लिसिंग निपान की मार्च कुनमरी दब थोकिबा तमथिरबा हैरो की थाबल चोंगफम की थोकदोकता लेखिद्रबी पाखंग लेछाबी अहुमबु निंगसिंगदुन ngasi हाइकट लेकट तंबगी थोरम पांगथोकरे RPN Memorial Trust Committee Hairokna Silga Pangthokiba Taramari Suba Thorum Adu Lekidrabi Ahumgi Ningsing Kubam Laiba Hairok Part 1 Umang Laikol Manakta Laiba RPN Ningsing Sanglenda Pangthoki Lekidrabi Ahumgi Imung Manung Lekai Miam Amadi SPO Singna Saru Yaduna Kubam da Aikat Lekat Tamduna Ikai Kunu Utki Lekidraba Singi Tawaina Ingna Tigna Lerunabagi Damak Saru Yakiba मियामना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना थौनी जाके निंगसिंग बयाई कुमजा लिसिंग नि निपांगी याउक्संग कुमई मरी नि चनबा निमित्ता हैरोकी लेकाई अमगी थाबल चोंगफम अमदा
Masak khangdabasingna nongmai kapsil lakpadagi thabal chonglaga leijaba hairoktagi pakhang leisabi ahum Romesh Pramila amasung Nirmala aroiba yahip tangki aduga Kairimbi khoktagi leisabi amana mit nakal ama uba ngam bagi pangal mangduna leiribani Miamna Hiroki Tabal Chong Pongi Togdok Hariga Hena Kangnariba Togdok Adugi Matungdagi Hirokta Special Police Officer SPO Haina Kangnaba Security Personnel Chahum Loduna Ngasi Pauba Hiro Ngak Senbui Tabak Toraga Lady Togdok Adu Tokyo Mars Ki Tang Kun Maribu Na Chahi Khudingi Mangal Pibu Numit Haina Hiroki Miamna Ningsing Thorum Pang Toktuna Lakli Southern Angami Public Organization SAPO na National Highway 2 gi Angami na khunda mafam singda chathariba ban makhata na amuk chathana bagi warepu World Meeting Council WMC gi Central Executive Committee na yaning do phongdorli World Meeting Council gi Secretary General na thador patcherol aduna makhata aduna aikhoi khuding na National Highway 2 asi Manipur gi lifeline ni haiba khangna rabani World Meeting Council na Southern Angami Public Organization sentiment su khangi adubu SAPO na makogi demand khara government tagi phangnaba tan bada region asigi miyambu ransom oina lobadi yaroi haukiba numit humni asi ban chathaduna miyambu awaba nangalibani aduga haujik amuk makhata na ban batam kaktana chathaba haibasiri yamna chunadabani National Property or National Highway bu protest tononabagi khulai oina sinaduna ban tawduna maral lejidraba miwe kayabu awapi baibasi human rights bu violate tawani marmasina reason asigi leminari ba isali now sing ama oina World Meeting Council gi makedagi road blockade asi loshanaba SAPO da appeal tawjari haibaga loinana makhata na tawdu watok sing tholok trigeida issue asi loshanaba Manipur amasung Nagaland sarkar dasu World Meeting Council khangali hairi The Central Executive Committee World Meeting Council is dismayed to learn the decision of Southern Angami Public Organization for extending the ban on National Highway number 2 in the Angami dominated areas, which has to end today. We all know that this is a very important lifeline of Manipur. WMC understands the sentiment of SAPO, but SAPO also must understand that they cannot take the people of the region into ransom while they demand something from the government. The last 3 days of ban had already put the people into hardship, and now to extend the ban indefinitely is extremely unjustified. Blocking a national highway, a national property, as a means to protest at the cost of innocent people who have nothing to do with the issue is a serious violation of human rights. It is the common people who always suffers from such bans. Therefore, as a fraternal people, WMC in the larger interest of all the native people in the region earnestly appeals SAPO to end this road blockade. WMC also urged the state governments of Manipur and Nagaland to settle the issue at the earliest before it creates more problems. Leipak asi mafam sinbat thungbada pangthok liba National Immunization Day gi thorom Thawal District ki onasu National Health Mission gi makhada District Health Society Thawal amasung District Family Welfare Officer Thawal anina punna sinminaduna masidagi Thawal wangmataba Chief Medical Officer Complex leiba Health and Wellness Center Arwan Primary Health Center the District Family Welfare Officer Dr. KS Memcha Devina Hudokre Let the victory over polio continue with 2 drops of life. Haiba pandamda thasi kuntaru phawba chathagadaba pokpadagi sahi manga phawbada leiba angang singbu polio hidak pithak nawi campaign adu hawdokladuna District Family Welfare Officer Dr. KS Memcha Devina Pongdrop kibada Thawal District ki oina polio hidak pithak naba pandam thamliba apunba angang masing asi lising ni phuni thoiga chatre ni handak sahi gi campaign asi mai pakna changchinaba amadi angang sing idak pitak naba thamliba pandam asi phangnabagi damak district asi oina mobile team 15 yawarga punna polio booth chahum kontra hangdoktun thamle aduga supervisor humputaruk su hablei ngasi hawdokpa numit asina booth day haiduna lekai da polio booth sing hangdokli amadi ngasi chada marpudagi
मफुदा फाउबा हिदाक पिथकनबा पांदम थमले अदुगा हयेंग तांग कुनमंगा अमदि कुनतरुक तना युम चत्तुना पोलियो हिदाक पिथकनी हंदक चहीगी हिदाक पिथकनबा थमलिबा पांदम असि फंगनबा पुन्ना वैक्सीनेटर लिसिंग मचहुम कुन्ना मथौ पांगथोकनी डिस्ट्रिक्ट असिगी मियामनसु मतेंग पांगबियु हाइना डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर KSS मेमचाना मियामदा अपील तरुकली थौबाल डिस्ट्रिक्ट की होइना अखोइगी अपुन टारगेट से 42,700 नि अदुगा अखोइगी छिंजरिबा बुतना 330 नि सिदा अखोइ सुपरवाइजर तुफु तरु अमदी अखोइ PAC CAC मखै छिंदा अखोइ डिस्ट्रिक्ट की होइबा टीम तरु अमदी स्टेट की होइबा सुपरवाइजर जित मयाम म तौरगा अखोइ ngasi से यामद्रबदा अखोइ 80-90% ngasi की फर्स्ट डेज दा तौबो ngमननबा पांदम थमजरी दुगा हयेंगा हंचिका तांग कुमंगा कुंतरुक्सिना अखोइ हाउस टू हाउस विजिट नि दुना हंदकी हानबा राउंड सिदा अखोइना थमजरीबा टारगेट 40,700 से अखोइ फजना कापा अदि पिथकबा ngमननबा अखोइ डिस्ट्रिक्ट की टीम अमदी पुन्ना अखोइगी लेरिबा टीम सिना होना जगनी हाइबसे अखोइ थमजरी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हौदोपगी थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल की प्रोग्राम मैनेजर CH बसंत अमदी अतई ऑफिशियल स्टाफ कयासु सरुक याखी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमजो की मेंबर ओरंबा कंगलिपा की मैरा पाउचे की रिपोर्टर यामिम प्रियोजित सगोलबल मैनो लाइरक्ता लेबना चलिबा था मार्च की तांग 18 थांग जन्मित मसागे अनाबा अमन मरम ओरगा लेखिदबदा एमजो न अवाव फोंदोरकली यामिम प्रियोजित लेखिदबगल मरी लेना फमकिबा एमजो की स्टैंडिंग कमिटी की मिफम अमना लेखिद्रबगी मफमदा अवाव पोंदोपगल लोइना लेखिद्रबगी थवाइना मपुगी लेकोलदा इंगना चना लेनुबगी दबक मिनट अनि 2 मिनट लेप्तुना थौनी जाके अमदी माकी इमुंग मनुंगना थेंगनावरिबा अवाबदसु यूनियन सरु यारे ले लेखिद्रबा रिपोर्टर यामिम प्रियोजित न हिंगलिगी मतमदा एमजो बु मपांग कलनबा अतोबा थौदांग क्या लोरमबु ngasiगी मिफमना नहुना निंगसिनके मतममदा इमेज टीवी की इमेज पाउदम की करेस्पोंडेंट ओइना ई पाउगी लमदा थबक तोरंबा यामिम प्रियोजना मसागी अनाबा अमन मरम वर्ग हौकिबा तांग 15 लेखिदबा असिदा इमेज केबल टीवी की मैकेदगी सु अवाव पोंदोरकले मान मनु मतम चादन लेखिदबा सिदा लेखिद्रबगी थवाइना मपुगी खुया खादा इंगन तिन लेरुनबा थौनी जबगा लोइना लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरे मालेमी कैथेल लुपा लाख 93.3 रोंगी ओइगदबा हेरोइन नंबर 4 नि चिंगनबा पाउडर ग्राम सनी कुंथ्रानी थोइ ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो कांगबुना पलेल लाइमगाई चिंगिन एरिया दगी फगत खरे स्टेट असिदा चंगसिलेबा वार ऑन ड्रग्स की खोंजंग की सरुक अमा ओइना अमदी एंटी सोशल ओइबा पोसक कया पोथोक पोसिन तौरे हाइबगी पाउ फंगबदगी ngasi ayuk pung 13 मखाइरोम ताबदा कमांडो यूनिट कक्सिंग की हविलदार एन चावबन लुचिंगबा कमांडो यूनिट कक्सिंग की कांगबु अमना लाइमगाई चिंजिन द लेबा पलेल CDO चेक पोस्ट में अचत ओक्सिंग चेक तौबदा चिननिंगाई ओइबा मोंगदा पलेल लोमदगी इको वैन उन्मान मचु नंबर MN06LB 6576 असी कन्ना थरुपदगी कमांडो की टीम न खामखी हाइबा इको वैन अदुदा ड्राइवर अदु तमक यौरखे माकी मोंग मतौ अदु चिंगनबदगी वेरिफिकेशन तौबदा माक चांदेल डिस्ट्रिक्ट की न्यू सोंगजांग खेंगजोय सोंगजांगदगी H थांगमिलियन खोंसाई जे कुंथ्रा अपोपा H पाउकम खोंसाई कौबा मियोइन हाइबा सखंकी तुंगदा ड्राइवर मसा अमदी गाड़ी अदु चेक तौबदा हीरोइन नंबर 4 नि चिंगनबा पाउडर सिंह सापोन कैप कुंड पैक तौरगा सिट मखादा हापलम थेनबदगी फगतके हाइबा पाउडर सिंह अदु पुना ओनबदा ग्राम चनी कुंथ्रानी थोइ फारमके पाउडर असि डोमेस्टिक मार्केट लुपा लाख मरी लिसिंग फुमरी रोंगी ओइगनी अदुगा इंटरनेशनल मार्केट तना लुपा लाख 93 लिसिंग निफुरोंगी ओइगनी फारो मियोय अमदी पोलम सिंह कक्सिंग पुलिस की ओसिदा मखा ताबा एक्शन लखनबा क्वेश्चन नखरे हाइरी 27 सेक्टर असम राइफल्स की मखादा 36 असम राइफल्स ना असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन चुरचानपुर गा कुचम नरगा सिंदना नोमगी ओइबा लेमना लाइंग कैंप अमंगसी सिमटे इन सिम बैंक चुरचानपुर पांगथोखरे हाइरिबक लेमना लाइंग कैंप अदु 36 AR की कमांडेंट हौदोखी कोविड की SOP नियम चुमना ngalga चावना पांगथोखिबा थरम अदुदा मेडिकल ऑफिसर अहुम अमदी अतोपा सीनियर नर्स अनीना अतई डॉक्टर सिना पेशेंट सिंह लाइंग बद मतेंग पांगसन के
Camp asida apuna patient chanini puromna toan ba akchang da nuai ta basing matang da tanarki amadi camp asida piriba kana basing lownaki. Union Minister for Housing and Urban Affairs Hardip Singh Purina ngasi Lok Sabha da haikibada Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU gi makhada yum crore amaga lakh taramanga sanana ba sanction tawkre. Sanction adu state sing amadi union territories singna thagalak project proposal sing da yumpham oirgani haina su Minister Purina makhata na phudokhe. Beneficiaries sing khanbai mathabak su state sing amadi union territories singna tawbani hairi. PMAYU gi makhada urban areas in the yum sabi thabak asi maram marida packet pani haiki. Beneficiary led individual house construction, affordable housing in partnership, credit link subsidy scheme amasung in situ slum redevelopment ni haiki. April thagi manungda bank sing numit taramangani suti oigadawri. National amasung regional oiba suti sing asigi matangda Reserve Bank of India RBI ngasi lokthokre. Yearly closing of bank accounts ki oina April 1 bank holiday oigani. April 2 da suti oigida mafam singna Belapur, Chennai, Hyderabad, Imphal, Jammu, Mumbai, Napur, Panaji amasung Srinagar ni. Manipuri oinadi sajibu noma panba chairobagini hairi. April tara mari masung tara mga numit ini suti oigani adumo namak April tara mari dadi Silong masung Simla gidi suti leite aduga April tara mga dana Jaipur, Jammu masung Srinagar gi suti leiroi hairi. April tara tarukta suti oigada mafumna Guwahati April kumathoida Agartala ni hairi. Hauzik aroibada maroiba pau amuk hana pizari. Chief Minister Yauna Puna Minister Taruki portfolio amata paidana ngasidagi taran thoi suba Manipur Legislative Assembly session hokre. Hairo ki thabal chongpham gi thodokta lekhidraba pakang lesabi ahum buning singduna haikal lekat tambagi thoram pangthokre. Polio hidak pitak pagi campaign ngasidagi hokdokre. Loinana Pradhan Mantri Awas Yojana Urban gi makhada yum crore amaga lakh taramanga sarana sanction tawkre haina Union Minister Hardip Singh haikre. Ngasi damukta di matang si image problem PW Sinjari miyam amuk kahana kurum jari.